Salibonani babukele emakhaya. Ngiyanamukela kusifundo 10 lapho sifunda ngokunqoba isimo senkinga sezingqondo zethu. Overcoming our attitude problems. Angihambi ngedwa, ngihamba nomzalwane uzawuthi aziveze kini. Salibonani babukeli, igama lami ke mina nguThabani Sibongo ngesakosibindi. Siyabonga. Ngaphambi kokuba siqhubeke, sizawucela iNkosi isithungamele kulesi sifundo sethu sanamhlanje ukuze sisizwisise. Sizocela uBaba uSibindi asikhulekele. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, ngalesi sikhathi semini siyabonga Nkosi umsa wakho osilandzile kule ndawo. Ubana Nkosi izofunda ilizwi lakho. Sinxusa Nkosi amandla asezulwini lo mandla kaMoya oNgcwele. Ubana Nkosi asizungeze, ubana Nkosi asiphe inhlakanipho lezi ngenayo. Uma Nkosi chaza ke impalo yakho. Siphe Nkosi ukuzwisisa ukuze abalaleli bathole Nkosi abafanele bakuthole okuzayenza impilo zabo Nkosi zibe ngcono kulalezi abakuzona. Lathi ngokufana Nkosi kuquke esimilweni sethu. Ngelihle igama leNkosi Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Ukungena ke esifundweni sethu sanamhlanje sivula ngevesi esizolithola kuJakobe 4 ivesi lingelika 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Baba uSibindi, masibheke isihloko sethu naleli vesi, yini ongakuphawula? Engakuphawula ngesimilo sethu kumbe ngezimo zethu. Nxa ngikhuluma kakhulu ngevesi leyo kuJakobe ethina zehliseni kumbe sithobiseni ngaphansi kwaNkulunkulu. Mhlawumbe abaningi bangazibuza ukuthi sisithobisa kanjani, especially nomuntu nesingamboniyo uNkulunkulu. Kuyini ongasiyenza sizithobise? uNkulunkulu ke ufakile kumbe ubekile imilayo yakhe elishumi. Lezi miso zakhona sizilandele. So uma sizilandela ngokukhethekileyo langokuqonda, ngalowo mqondo sibe sizehlisile ngakuye. Okwesibili futhi luthando lukaKristu okumele sibe lalo komunye la kuNkulunkulu njengoba eshilo. So masilothando sigcina imiyalo yakhe ngokuqondileyo, siyabe sizehlisile ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu. Ngenxa sesikuleso simo esenjalo, sesilamandla bona sixotshe uSathane kithina kumbe sesilamandla masimila noSathane. Ngazo ngalolo thando esinalo, uSathane akalamandla bona ame lathi ngoba kuyimpilo opposite kuye. And then usebaleka kithina esesaba amandla kaNkulunkulu, akasaboni thina, sebona amandla kaNkulunkulu. Amen. So mangabe sizehlisa kuNkulunkulu sithola amandla, Yebo, okumelana noSathane. Uthi obhalayo, love for pure sanctifying truth, love for the dear Redeemer will lighten the labor of overcoming. Masingabe sinothando oluqotho kumhlengi wethu, lokho kwenza ukuthi ke ukunqoba kube lula. So ke ikusubmitha ngothando, ngoba iNkosi ayibambi ngamandla. So idinga ukuthi sibe nothando lokuthi siyamukele thina. Masisamukela iNkosi, samukela amandla okumelana noSathane. Ngiyithandile ke lapho. Isihlokwana esiyakuso sikhuluma ke about unselfishly fair. Unselfishly fair. Ukusebenza okungenabo ubugovu. Kuthi ukuthi bukhona ubugovu kaningi emhlabeni. Yiko sikhuluma ke namhlanje ngokungenabo ubugovu. Yini oyitholile lapha ngokusebenza ongenabo ubugovu?
usebenza obungenabugovu, umina futhi lo uyangena lapho umina. Yebo. So sisebenza ngothando lukaKristu olulingeneyo, olunakekela omunye umuntu oseceleni kwami. Angizinakekeli mina ngedwa. Umuntu wokuqala emnakekelayo yilo engihlala naye. NjengoKristu owashiya izingilosi, washiya uyise ezulwini. Akazange azibhekele ukuthi na njengoba ngomunye ongikhomanda ezulwini, mana ngishiye lokho lezikhondelo lezi ngibheka umuntu osenjani osewulesonweni ukuze abe ngumhlanganyeli wethu. So nathi asibheki izimo zethu, sibheka kakhulu laba abaseceleni kwethu. But uma sizehlisile saphila impilo kaKristu, and then singaseba lamandla manake sisenze okuhle kuloki osizungezile. Uthobuzayo lana kunezinto ezimbili esizithola ke kwinhlakanipho esuka ezulwini. Ngokwevesi lika Jakobe ngo3 evesini lika 17 ubalisa ipartiality abalise ihypocrisy. So ke yini esingayichaza ngalezi zinto ezimbili? Into esingayichaza ngobandlululo ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukhethi umuntu. Whether ngifundile or angifundanga or ngicebile or ngumnyama, uthando lukaNkulunkulu luyafana wonke umuntu. Alula partiality. Yes. Alubhekelanga ukuthi ke nxa sengikwenzele lokho wena uzangenzelani. Ngube maybe namhlanje emsebenzini cha kubalisiwe into enye spirit of favoritism, ukuthanda umuntu uwedlula abanye abantu. Mhlawumbe umuntu uyasebenza kakhulu uwedlula abanye abantu, umuntu uyaziphatha kakhulu azi ukuthi uthabani uyasebenza kakhulu. Lami ngize kubezazi ukuthi vele ngiyaziwa unenjani ngiyasebenza. Nonke ama favors angabuyayo abuya kimi. Akunjalo enkolweni. Sonke siyafanana whether ungumfundisi or umzalwane. Nxa sihamba othandweni singabantu banye, senza okufana. And then namhlanje ukuze ngincede umphefumulo ongizeleyo, nxa ngathi bamaphose ngicela ungithwale ungise endlini yami, uyavuma. But umbuzo wethu na-ke uzangenzelani ekugcineni? Ngizakupha i10 rand or ngizakupha i100 rand. Kulapho ngangisiza khona. But so akulakuthi uthando alubalisi, alu-expect into ezitshiyatshiyeneyo. Njalo futhi okubalulekileyo nxa usekucini kwalomoya prophet lo Ellen G. White 1888 Materials page 144 ukhuluma ngokuthi ke uthando olunjalo futhi luyakhuza umuntu ophambukileyo endleleni yenkosi. Alukhethi umuntu whether isona esincane or isona esikhulu, or is my friend or is my enemy. Nxa umuntu ewonile siyamkhuza ngendlela eqondileyo. Sikhumbuke ukuthi ezinye izimpawu zokuzehlisa sithele uthando. Ukhuza umuntu vele ulobani uthando lukaKristu. Umbonise indlela ungabi very harsh kuye, kodwa ngomoya kaKristu ukwazi bona ukhuze isono ngothando langokulimukisa umuntu onileyo, whether is your friend or your relative or umakhelwane. Mkhuza ngokufanayo. Nxa bebabili bakhuza ngendlela efanayo. So uthobhalayo, there must be no partiality, no hypocrisy. Njengalokho uJames eshilo ke evesini lika 17 lapha ukuthi uthe without partiality and without hypocrisy. So ke ipartiality iyinto embi kakhulu ngoba idinga ukuthi umuntu ekugcineni uba nomvuzo awu expectayo. Kodwa ungabi nepartiality kwenza ukuthi nenkosi ibe pleased ngemisebenzi esawenza, ngoba mase ngabe sisenza into ene-partiality inkosi ayibi pleased. Kaningi ke emabandleni sibona kusiba ne-partiality. Esono somunye umzalwane ungathi sikhulu kakhulu, kanti ke mase senziwe ngomunye singathi hayi sincane, asisibheki kakhulu, sincane. Kodwa sibizelwe ukuthini? Sibe ngabantu abazobiza isono ngegama laso kuyo wonke umuntu ngendlela enothando ezosibuyisela enkosini. Ukudlulela phambili singena ke kuMonday, rightly representing Christ, ukumela uKristu ngokufanele. Babusibindi, mayisihloko sikhuluma ngokumela uKristu ngokufanele, kusho ukuthi kukhona ukumela uKristu ngokufanele.
Ikuphi-ke ukumela uKristu okufanele? Ukumela uKristu ngokufaneleyo ukuthi senze uKristu awenzayo ezulwini nasemhlabeni, ukuyikuzidela lokuthanda abantu ababhalileyo, lokuthi-ke abonise uthando ngokwezenzo, hathi ukuphila ngomlomo. Kaloku uthando lolu alubonisa kubafundi nalaba ayehlangana nabo endleleni, babenzela okuhle, nalaba abamzondayo babenzela okuhle. So ukuveza uthando kaKristu ngokwenza okuhle okule misebenzi emihle, imisebenzi leyo ongayenzeliwe usenzela imphefumulo yokuzonda. Kusho-ke ukuthi masingabe singenayo imisebenzi, sivuma kuphela ngemlomo yethu, lokho akukhona ukumela uKristu okufanele. Hayi, sikuba mazi kodwa ungayenzi isithembu sake umsebenzi. Masifunda lana kumoya wesiprofethi, Testimonies for the Church, volume 1, page 303. Uthi the powerful purifying influence of truth in the soul and the character of Christ exemplified in the life are a confession of him. Hayi ukuthi ukhulume ngomlomo, kodwa uthi the powerful purifying influence of truth and the character of Christ exemplified. So kumele senze uKristu abe example, senze njengalokhu uKristu wenza. Yikho kumela uKristu okufanele sikunikwa-ke ngobhalayo lana. Angazi noma ngokugcwalisa lapha. Njengoba sewushilo lelo bhuku olilizile, miningi imisebenzi esingayenza ebonakalisa ukuthi sekuKristu Jesu or kumbe sihamba nomhlaba or simbaphambili. Kodwa uKristu kumele sikhiphe into eyodwa, singacompromise. So izinto zethu ezenzayo lokuthi thanda uKristu yizo ezayo esidinga besukuliphi iside ezizinto zethu. So-ke amagama amahle luthando liphilelayo lawo mugcona ukuthi not only by constant watchfulness and persevering and almost unceasing prayer shall we be able to exhibit in our life the character of Christ or the sanctifying influence of the truth. Amen. So-ke kuphela ukubheka uKristu. Singabi lokukhuluma ngophilo ongaphandle kodwa uphakathi komphilo kaKristu. Kodwa sibe lokulunga kukaKristu. Ingozi ekhona ukuthi abantu abaningi basuka baxotshe uKristu emndenini yabo ungabezi. Njalo futhi babe nomoya lo ongamhlanga. Abantu abanjalo banomsebenzi omkhulu kumele bawunqobe kuleyo ndlela. So-ke uthando nomthetho kaNkulunkulu kanye nokubekezela kubalulekile ezindleleni ezimpilo zethu esingabe sinazo namhlanje. Yazi khona into engiyitholile ngomsibindi engicabanga ukuthi abantu abaningi asikaze sayinaka. Ithi we may deny Christ in our life by indulging love of ease or love of self, by jesting and joking, by seeking the honor of the world. Hey, uKristu akatholakala ngezenzo zonke lezi. Uyabona nje masiza kule jesting and joking, kuba into elula nje esiphatheka kuyo sizithi singamaKristu, kodwa uthobhalayo siyamphika uKristu. So into etholakala namhlanje abantu abaningi xa ukhuluma nge-jesting and joking, ukhuluma amahlanje, ukhuluma into ehlekisayo. Uma ungabala indaba Jesu from Bethlehem sesimalweni, angazi isidotho siwayibona lehlika kakhulu abaphika bazobatshayela izandla la. Asimuzwe ehlika kumbe ukhuluma amahlaya nesezofona. Waye straight to the point ekwazi ukuthi la kumele kwenze okuzaphakamisa igama likaYesu sezulu. Hathi igama lakhe. Thina manje siyakhuluma sibe ngema esaziwayo nje osaziwayo njengoba silethu ukuba famous. Inkulu lesiyamkelayo akula umuntu famous. Nansi-ke enye indlela esingaphika ngayo uKristu. We may deny him in our outward appearance by conformity to the world.
ukugqoka nje samathi nje hayi nawe umuntu wasemhlabeni siba ngabantu abamphikayo uKristu. Hey, by a proud look or costly apparel, akazange abonakala uKristu umuntu proud. Kodwa ke masifunda ngepride sisazothola masiyaphambili ukuthi pride into embi kangakanani. Kusahlukanyana sikaBhila phana ithi what common human tendencies that sprinkle into daily life really need to be overcome. Izintonyana bantu ezibonakala zijwayelekile nje okuyimkhutshanyana basempilweni ethu yansuku zonke kumele sikunqobe. Njalo kungani? Omunye sikunqobe kakhulu ukukhonona ongasuthiseki ngalokho esinakho. Lezi lamayimini ongasiphathela kuwo ebandleni ungahlaliseki ngokuthula uhlale siphela hlala sisola akulanto esiyibongayo akulanto esiyenzayo ubuhle baKristu. So ke sisengozini ukuthi ungasuthiseki kwethu ke kule ndlela yoKristu senza ukuthi ivangeli esiphetheyo libe nzima kakhulu ebantwini abashumayeza. So ke kunzima ukuthi ke abanye sesibenza ukuthi inkolo yethu ayifuni umuntu okhululekileyo. Xa ufunda lapha ke ku Testimonies for the Church volume 3 page 334, with those professed Christians who are constantly whining and complaining and who seem to think happiness and the cheerfulness countenance is sin and not the genuine article of religion. Hey, Noma ke sizothatha siqhubeke siphambana Kristu. Akuthi ukuthi fanele sihlale singabantu abazondileyo abahlale bekhonona so forth. We must express joyful. Lo muthi othi usetshenziswa ngabantu la tothwala isikhalo siphambano ngokubobotheka. So that nxa kunzima onganani, let everything be done ngokuthobeka nangokuthi wenze inkulu lanxa inzima uyenze nayo ingabi umthwalo onzima izokuncithe uhlile ngokubobotheka. so lana sesikhuluma ngento cisho ezimbili, iwungasuthiseki nokuhlala ukhononda ngendawo obhekwe kuyo. Ukhona omnye umcijo awuthintile laphaya, ukhulume ngesono seglutini esokuminza. Yini into embi ngalesi sono? Sesingena kwezempilakahle. Ukudla uzweqise kakhulu kulisono sikaNkulunkulu, kuyisono phambi kwaNkulunkulu. Kujeyisa ukuthi na awukwazi ukuzithiba. Njalo futhi ke awukwazi ukuthi ke unganqaza udle kakhulu into ezalayo wona ukuthoma. Umzimba ukuthwala kakhulu okudla akusahambi lapho okumele uye khona. Awuthi sekubona ngathi kubuze imizi. Yazi truly speaking ungasuthiseki kwesona ngosuthiseki. Mangaphiwa ukudla okulingene wakha umzimba okwanele ngesikhathi. I don't think ungazweqise ukudla ngoba yathi na even noma ukudla kulitha impilo ngakudla kube kuningi sokuyiso. Okay. So ke ukuba glutinous it benumbs our minds. Sehluleke nokubona izinto spiritual ngendlela ezikhethekileyo ngayo. Ayisethi kobhalayo khona lapha ke encwadini ebesifundile Testimonies for the Church volume 1 page 303 kusiya 304. Ake sibale ke ku volume 4 Testimonies for the Church page 47. But when the religion of Christ rules in the heart, conscience approves, and peace and happiness reign. Perplexity and trouble may surround, yet there is light in the soul. Noma ngabe ubekwe kusimo esinjani, uzithola unokuthula. Awulo umuntu ohlala ekhononda. Umuntu okhononda umuntu ongenakuthula ngaphakathi kwakhe. Kodwa lana iletha peace and light into the soul. Noma kungaba nokungahlaliseki ngaphandle kobumo
kodwa mawuphefumulo uthole ukuthula kuyinto ebaluleke kakhulu. Njalo ukuthi uthi na kuleyo ndlela into zahamba smoothly. Uzaba khona ubunzima yini le phambili. Brinxa intokozo layo ephefumulo lokhaya lokho olabo langubambile uKristu uzodlula phakathi kwakho. Amen. Siya ku Tuesday part 3. Escaping commonseness. Escaping commonseness. Ukubalekela izihibe ezivamile. Yimuphi umgomo obalekile wokuxhumana kwangempela noKristu uma kuqhathaniswa nokholo olungajulile ngokwegama kuphela na? Ujabuke lapha na ke usebenza igama lokuthi iziphilazi. Njani? Andina sishade uKristu ngokukholo lwethu. So nxa usuka emshadweni usuya kwenye indawo ekunikeza uthando ungayisilo lokuqala uba nomuntu ophingayo. Usukwephula isiphosane somshado. So uthi uthina ke nani yi-attraction and attraction alikwazi ukungani lomhlaba buyibutha phambi kwaNkulunkulu. So ke angeke sithi nomhlaba at the same time sidobani uNkulunkulu. Sisemhlabeni of course, but awumela ngasiphile njengomhlaba. Thina fanele sibambele uKristu, senze uKristu athi siwenze. Sibe ngabangane bakhe. Sihloniphe ama-vows esawayithayo nxa siqala ukuxhumana. Yazi khona into engiyifundile la. Masikhuluma nje khona lapho kuleyo ndawo ukhuluma ngokuphila. Nge-spiritual sense ikhulume ngomuntu o-double-minded. Ithi the Review and Herald, April 19, 1898. Double-minded men and women are Satan's best allies. Whatever favorable opinion they may have of themselves, they are dissemblers. All who are loyal to God and the truth must stand firmly for the right because it is right. To yoke up with those who are unconsecrated and yet be loyal to the truth is simple, impossible. Icaca kahle nje ukuthi mungakuthanda umhlaba uphinde uprofesa ubuKristu hayi kuba isiphili ngempela iyacaca manje. Ngoba ithi ku-impossible ukuthi ukwenze konke. Njalo futhi ake sibambane nabantu abanomhlaba. Sinabangani, sinama-workmates, sinabantu esifunda neso esikolweni. Uma lathi sigcina indlela abathanda ngayo, asingeke siphuluke olabeni waNkulunkulu oluzoyihlala xa ungaqhubeka bethu nomhlaba ngendlela ungafuni ukuthi sithandane nawo. Ngithanda ke ngayisithi we must stand firmly for the right because it is right. Asingangabazi into eqondile ukuthi kumele simele ngasiphi isikhathi. Kusahlukana sikaBhi ukuthi why must we firmly uproot every single tendency to envy? Kungani kumele siphule zonke impande ezinomthelela omona? Nxa umuntu kaKristu awumelanga ube umuntu olomkhaya. Uma sifika phana ku-Paternal Prophets, page 650, usinika isifundo sikaSawuli. uSawuli wayengazidisekanga ngalokho uNkulunkulu ayemphe khona. Owazi olomona umntakaJese uDavide ma wayesephiwe ukubona abe ngomunye obusayo wayeIsrayeli ngenxa yena wayesebuhamba wasebupheli. So izinto bona aqedise ukuhamba ngokuqonda wena wasuka wasusa lo muntu enawo kanjani wabhekisa kuDavida ngomona wazwa ukuthi ngabe uyambulala. So ke kwamenza ukuthi alahleke nesindiso. uDavida lo wayebhekile ngomuntu omubi uzabe khona embusweni because
wayesenza okuhle waze kwaba ngumuntu omngani ngokwenhliziyo. So that-ke kumele sisuse umona engabe senawo ezimpilweni zethu, ungasivembezeli ukuthi ufuna silahlekelwe impilo engcono kusasa lenkulu asithembisile. Amen. NgokukaMateyu laphana ngifunde kumoya wesiprofethi esiwunikiwe, ithi yona envy is the offspring of pride. Umsakhumbula ngikakhuluma ngepride. I-envy i-offspring ye-pride, and if it is entertained in the heart, it will lead to hatred and eventually to revenge and murder. Yikho lokho kuchazile uPaul akwenza uDavide. Uthe obhalayo uPaul wayekuthanda kangako ukupraiswa. So mabe sokupraiswe uDavide kwayinto ebuhlungu kakhulu kuye. Wambona uDavide eseyisitha sakhe kumele afe. I-envy leyo. Angazi noma ukugcwalisa khona ku-Tuesday masigcineni. Saphiwa futhi isibonelo sikaKhini abheke emgcono lo ofundileyo ukuthi la umhawu ungasuthisile ukaKhini yikho wenza wagcina uKhini esebulala umfowabo ongu-Abela owabalele kulungile. So-ke uSawuli noKhini balezi mpawu ezimbi ze-pride ongasuthiseki lo uNkulunkulu ayebaphe khona. Ibisitela ku-2 Testimonies 42 volume 4 page 47. Submission, love, and gratitude to cause keep sunshine in the heart through the day, though the day may be of ever so cloudy. Self-denial and the cross of Christ are before you. Will you lift the cross? So-ke impilo yomuntu omKristu impilo yokuzehlisa yokuzithobisa, impilo yothando, impilo yokubuka. Ukuvuka nje kusena uphilile nje ungakadli ungakayi emsebenzini, ngesinye isibusuku namhlanje abantu bayamanjani abangazinanzeli kufanele basibuke. So uba thankful uba gratitude kungesinye isipho sikamoya kufanele sibe naso, sihlale sigcine ukukhanya ezinhliziyweni ezingazo ngesikhathi. Noma ngaze kubeka amahafa agcwala isibhakabhaka singaboni endlini, uNkulunkulu ufanele ukukhanyela ngalathi yalolokho omncane ukulandela uzawukholela ngabe ukhanyele okukhulu. So uyakufuna-ke naloko kuzidela odakho lesiphumo sikaKristu ulapho imali yokuthola isiphambano. So ungumbuzo womuntu ngamunye la, how do you carry your own cross? Uzayisapha usithiye uzwa lesibindi usiphakamisa. Hey, sibekiwe phambi kwakho isiphambano. Uzawusiphakamisa na? Umbuzo omile. Sidlulela ku-Wednesday. Focus and submission. Sisikhuluma-ke ngokuzidela, ngokuzinikela. Hey, kuyinto enzima kangakanani ukuzinikela. Ukuzinikela mzalwane into kumele siyokuqala kumele sibeyazi, kumele sibezelo futhi nxa siyazi siyenze. Singayenzi ngokusiphakamisa futhi siyenze ngokusithobisa. Why? Ithe topic the focus and submission. Uyazi nxa ufocus eyive drive nxa ufika eBloemfontein noma ngaze ubone amasayina eDurban noma amasayina eCape Town, wena uphukase ngapi eBloemfontein. So bheke umganga lo esiya kuwo, that's our focus. But not focus at the same time in the big submission. Siyazithobisa. Sithubuza ngamba siyakwazi na ukuphakamisa usathane lo umlesinqondo bethatha ama-chance asiphazamise in our focus. So siyahamba siyazehlisa usathane siyamnqoba uyasibalekela ngoba uNkulunkulu uphakathi kwaleyo mpi esiphakathi kwayo. Uthi-ke obhalayo
masifunda encwadini uTestimonies for the Church volume 5 page 47. Every Christian must stand on guard continually, watching every avenue of the soul where Satan might find access. He must pray for divine help and at the same time resolutely resist every inclination to sin. By courage, by faith, by persevering toil, he can conquer. But let him remember that to gain the victory, Christ must abide in him and he in Christ. Yikho lapho kuza khona indaba ye-submission. Uthi uPaul, akusaphili mina. Uthi yebo ngiyaphila kodwa akusaphili mina. Sokuphila ubani? uKristu. Ngoba sokunguKristu ophila ngaphakathi. So ukuthi sikunqobe konke lokho, kumele sithi sivumele uKristu ubangene, uphile yena. Sisubmit kuKristu. Yilo leli verse esivule ngalo leli masakhumbula. Ngaphandle kokuba uphile uKristu, angeke sanqoba uSathane njengoba besitshilo nje nasoqaleni. Kodwa uma ungaphila uKristu ngaphakathi kwethu, indlela izoba lula. Yebo khona inkampu kumele sibe nayo, kodwa uma uKristu ephila phakathi kwethu, sizaba nawo amavuba sidlulile kukho konke lokho, ngoba uKristu usewadlula kuko. Uyakwazi ukuthi udlulwa kanjani. Njalo okunye ufuna unazi ukuthi uKristu uziveza njengesivini esiqobo. So ke thina singamagatsha ababili ngapi leso sivini. So we must continually be holding isivini. Akumelanga sithi hayi manje ngiqinile ngathi I can stand for myself. But ithando so uKristu Satan ulindile nje lapha. Once usekele kwamba uKristu usokuthathile. Sibambele ukuthi sibekade uthela ukuthi uKristu ke uyasivikela ezilingweni lezo Satan asihlelile. Uhamba nathi. But mina nawe uKristu sibambile. Silengqondo esidlale leyo nsindiso. Amnazi imali opposite guy, Kristu will fight for us. No. Nathi ngokufana abanye imizamo esiyenzayo bona ke sivikeleke emandla kaSathane. So ke ukuthi nake sasipha ukufanele siphikelele ukuphela ukubambela ngani uKristu. Sibambelela kanjani? Sikhuluma kanjani nakuphila sibambela ukuphela ngokuthanda nokugcinela impumelelo kaNkulunkulu. Then we shall be able to sinqobe siya kunqobeni futhi. Manje ke masengena ku-B. How does Paul echo the explanation of James regarding spiritual vitality in the Christian life? Uchaza kanjani uPaul lapha kuRoma 6:6-11 ungachaza nje ngokufitshane? uPaul uveza umuntu omdala la obethelwe ukuba uKristu. So umuntu omdala lo onguSathane awumelanga aphile kithi namhlanje. Nxa ephila kithi namhlanje lo muntu omdala uthi ukuthi asazi ukuphilele ngaphi uKristu. Manje izimile ngophelele uKristu. Lo muntu omdala osebethile ngaphi usebethile lo uKristu. Akasela manje wona ke abe nathi because he is crucified. So namhlanje Satan angazi imina ukuthi la ubetheliwe or uyaphila phakathi kwami. But ngokuza kwami ke sizakuthi izo zami zabakwazi ukubona uSathane kanjani uyaphila kimina or he is being crucified. So nxa umuntu ofileyo ukuthi owafa waphinda wavuka. Umuntu la ososevuka isilamandla amatsha akakade enginawo kakanini. Akusaphili yena ukuthi uJohn Paul. So uphila ubani uKristu ukuthi la ingikhambo endala emphakathi yezoqaliseni uselahlile akasabuyeli kuyo sebe ukuphambili. Lo Kristu nje akuthembisile. Masibuyele evesini esivule ngalo elika James. Siliqathanisa naleli esike sakhuluma ngalo before ilikhuluma ama-adulteresses and adulterers. Bese siphinde siliqathanisa naleli. Uyabona lana uPaul ukhuluma ngokufa. We once married to sin. Kwadingeka ukuthi sife. Lokho kufa okhunywa nguPaul ukuthi the old man is crucified. So kuvuka umuntu onjani? Ongasenamsebenzi yesono. So mase ngabe sesiphila leyo mpilo ukuthi
sesirealize ukuphila umuntu omutsha ongasenanto yokwenza nemisebenzi yesono. Ibonisa kahle ngempela i-vitality ye-Christian life. Ngoba lo muntu osephila haya kusengubani imisebenzi emini. So umuntu onemisebenzi emini ngoba usevuke noKristu, usephilela uKristu. So ke nxa kunjalo ke ivangeli sesimnandi acizelele abaku volume 6 page 51. You must draw nigh to God. Fanele mhla yonke sihlala sinjani singabasombela kubani uNkulunkulu. Fanele sibe izisebenzi ndawonye laye. Yes. Funa ukuthakathaka namaphutha ethu. Kuphinde futhi kunjani bonakala. So once siqhubeka sisithemba thina. Angaza kuprocess esimamukeli. Uma ngazisusengaso nazo isikhathi. Sachaza kuphuma amaphutha esiwenzileyo. Nalo ukuthakathaka futhi esinawo. Because silahlelwe isivini esubani esingukristu. But manje sixhumane naye kulelo lesivini. Noma sikhaza ngazasihlomela asikhumbuze amaphutha esiwenzileyo. Angeke siwabe because uthi no, then I am forgiven you. Khona lapho ku-Testimonies for the Church volume 5 ku-page 51 ikhulume amazwi agqugquzelayo. We need much firmer faith and more fervent devotion. We need to die to self and in mind and heart to cherish an adoring love for our Savior. When we will seek the Lord with all the heart, we shall find him, and our hearts will be all aglow with his love. Self will sink into insignificance, and Jesus will be all and in all to the soul. Sidinga ke ukuthi uKristu abe yikho konke kukho konke emphefumulweni yethu ukuze sithole i-victory. Ngoba besibuzwa nge-victory, enduring victory laphayana. So ke ikuphela kuKristu eyikho konke emphefumulweni. So kumele ukuthi uxwaye ukuthi kuzophatha abe ngokona nje kumele silahle ukuthanda umhlaba. Yes. Kumele sibe nabantu abangenabumina. Sinalo ukubotha, sinalo ukugofa. Yes. Njalo futhi ke sibe abantu abanganqaneliyo. Singabe abantu abamkhaba. Siye abantu abasuthisekayo ngalokho uNkulunkulu kanjani asiphe khona. Kuthiwa u-covetousness lelo lokuthanda umhlaba. Yikho ukulimaze isimoya sethu. Njalo futhi yikho ukulimaze impilo zabantu bakho. Kakhulu. So angithiseki mina ngalokho uNkulunkulu angithise ngakho. Ngabona ukuthi sihamba nge-VWA. Izinto baba bamaphosa ayikho sikusile. Congratulations. Hlala phansi eminyaka. Apho uyithole njani? Mina safuthi BMW kusasa sofuthi. Tothe ngiqala ngamali usuzana nomhlaba izinto ukuthi because ngifuna kunjani kwale moto enhle kwedluleka abantu. Era ngapha. So ke asuthiseki ngoNkulunkulu. Angisho ukuthi ungaphumeleli. Angisho ukuthi ungabi umuntu enhle. Ngoba uNkulunkulu ngokuzisana. But into yethu unqanyeni into abani amakhono wakho. Uzofisa ngathi ungabuyafa ngosakwafi udabudaba kanjani ngabuyafa. Kuze kuqede nje isimoya sakho sife siphelele. Nxa yomuntu. Hey, mubi umona. Ukuya ke kusigaba sokugcina esika Thursday. Pausing for sober prayer. Ukumisa kancane ukuze sikhuleke kufanele. Ivesi esilinikiwe laphayana sinikezwe uColossians 3 uverse 1 kusiya ku3. Sicela usifundele yona bakusibindi. Paul ubhala uthi if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So we must try that Paul. Usitshela ngokuthi manje sesithe savuswa noKristu. Kumele sidinge izinto ezingaphezulu ezezulu. Hashi into
esemhlabeni. Ngoba one, izinto zomhlaba zisashintsha ziye ngaphethini. Kodwa umbuso kaNkulunkulu umi uzobe naphakade. So-ke uma sifocuse on in heaven, lanxa sidlula okwamanje sifile. Lanxa futhi sesiza ngamafezulu, ezithatha abezo ulungu, bazakuzwa impilo naphakade. Bese siyabona lezo zinto abakade bezibheke ngapha emhlabeni bezifile ngapha ngasezulu. So-ke usinikeza umnando wokuthi-ke singabi ngabantu abazinto zomhlaba. Ngokutsho kwaMose phela Testimonies for the Church volume 1 page 530 uthi-ke awumelanga sibe ngabantu abambaqambile, double-minded. Sibe ngabantu-ke abakwazi ukuthi sime ukuthembeka phambi kaNkulunkulu, kwenzela ukuthi singalahlekelwa ngumbuso ozayo. But unfortunately bakhona abanye bethu-ke abambaqambile abathanda izinto zomhlaba, and at the same time bathanda ini umbuso kaNkulunkulu. Kuthiwa abantu manje basenkosini yokuthi nxa uthi seyamafezulu bazalahlekelwa embusweni nemibili kade bekhona. Umbuso kade ukuthi nemhlabeni uzoshabalala. Umbuso wasezulu lo kumele baye kuwo afuna bangizophakathi kwawo, because abalazi impawu ezinhle ezingabavumela ukungena umbusweni kaKristu. Masifunda-ke kuJakobe 4 verse 8 to 9. Uthi yena, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Ngicabanga kahle ukuthi yibo labo okukhuluma ngabo ukuthi bakhona abantu abathanda izwe baphinde baprofese ukuthi bangamaKristu. uJakobe babizele ukuthini ababe ngabantu abazidlambululayo, bazi-ke uNkulunkulu uzoza naye kubo, bazi ngokukhala nangokuzisola, ngoba ngaphandle kokwenza kanjalo, njengoba isihloko sishilo ukuthi pausing for sober prayer, sokuyikunanzelela ukuthi uba double-minded akuzukusa ndawo. So udinga ukukhuleka uye kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzathase kuwe, uvume izono akuhlanzisise. Masiqedelela nje kubila phayana uthi what happens when we bow before God in humility. Uthi ni Psalms 34 lamavesi lamabili uDavid ukhuluma ngokuthi-ke uNkulunkulu uyasondela kubo bonke laba abalenza inhliziyo ezaphukileyo. Njalo futhi-ke uyabasindisa labo-ke abanemoya edabukileyo. But uPeter uhlaqale ngacondition. uPeter uthi-ke siqale before uJesu asondele phansi kwethu, kumele sizehlise ngaphansi kwesithembiso esinamandla ukuze-ke asiphakamise nini ngesikhathi esiqondileyo. So-ke ngidla kuyindlela uPeter abantu before uNkulunkulu asondele kithi kumele thina sizenjani, sizehlise kumbe sizigqokise ngaphansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu. Kwaye lenxa esisondele kithi abe sesinika isithembiso ukuthi-ke uma-ke casting all your care upon him for he careth for you. Yonke into lesinayo ezosiza izihlupho siyakuphostela kuye uSomandla, and then yena in return uza kuthi asinakekele ngoba vele wenjani uyasinakekela. So kuyisibuso esikhona-ke uma sizehlisa phambi kaNkulunkulu sivuma iziphambeko zethu njalo sibuyela kuye ngenhliziyo enengqondo ele-purpose, elenjongo egcweleyo. Sizakuthina lemndeni siphile ngokuthokoza. That is another promise esiphiwe Testimonies for the Church volume 2 page 304. Uma-ke siphile impilo enjalo ukuthi sivume izono zethu njalo zabuyela kuNkulunkulu ngenhliziyo elenjongo epheleleyo, thina mina nefamily yami sizakuthi siphile impilo enjani egcwele intokozo. Kodwa ingozi nansi, uma singazimekelanga savuma izono zethu manje kusesemanje uthi-ke but choose your own way, your happiness is at an end. So-ke angeke ntokozo egcweleyo ezweni,
ibhayibheli lithi ifike emaphethini ngaleso sikhathi uzazungezwa ngamathuzi amalo okuyikuthi kahlala ngidalile ngombe nawo yonke ngoba akulanto ebozo ngapi ezempilweni yakho. Siyabonga bakusibindi. Isifundo sethu siyasidonsela ekuthini singake amaphutha ethu. Siye kuNkulunkulu ngemkhuleko sivume azosithethelela. Babokele emakhaya. Isifundo sethu sanamhlanje sizawusimisa lana. Siyabonga isikhathi lisithathile ukuthi lisijoyine kulesi sifundo. Asiphinde sihlangane njalo kusifundo esilandelayo. Sizokuvala ngomthandazo. Asikobela amakhanda sikhulekeleni. Baba usezulwini, siyabonga umsamo uthando onalo kithi ukusinikeza ithuba elifana naleli. Lapho ukhuluma amazwi okuphila kithi, sicela Nkosi uhlambulule inhliziyo zethu. Amazwi akho athole indawo enhliziyweni zethu, asiguqule, asidonsele ngakuwe, abe ngumthombo wamanzi okuphila obombozayo. Uthi-ke masokuphelisiwe ngawo lawo mazwi sitholakale Nkosi singabasindisiwe bakho. Sicela konke lokhu ngokukholwa sibonga njalo ngelihle igama likaKristu